Kardom ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Wuthunga ji hithia dung rong phar karwas kimi kangpupo parokwa mati wuthunga ji ahithia dung krong plia to war pi arialong patortimu arong maker pandit rong phar lapen kasang rong pi pia tum asupu akibisi madhop rong phar ahin pen rong phar karwas akolat kimi kangpupo bike car truck pen chenglok pinang an hem konglong kiter ker pen kichama de kapang therakolat penta ali long ponji pura inut Karbi risu artaningan inkoiraner kep sosi abangphu madhop rongphar ahin pen behabi paranat kengkam chijor ponsi KAC aboreng joton lokli pen amina jakong pen charcha ponsi behabi paranat kengkam kimi kachijor ponthu alangli lo charli boma por hotami di phorong supialo Karbi lo charli asongolong claim dam pen khaya pharmana phan kisung ke boyelo karjap apor hotami pinaan khaya pharman along claim dam pon pen puthot behanat kingkam chijor ponsi parokha mati wuthunga ji ahithi adong het kido riso rong pia rong adung along local abo lapen broiler abo akulat ingpu pon pen aroitin ahithia long tami local abo kijor sai tabi claim dam pon pen puthot Chiti Niphai Krep Hoarni Rong Phar Karwa Sakulat Kimi Dena Rong Town Committee Chairman Prodiping Tiari Dengpen Pangpupo Halapukulat Kimi Aphan Karbiero Natang Pen Than Thilia Setami Arklipon Pen Hirjumi Chahangpo Rong Phar Karwas Ahempua Hin Pen Wuthunga Ji Alapen Dena Rong Ahawar Kidu Antami Rong Phar Karwas Long Nang Humri Pon Pen Nilipantami RD Nipidun thalapen nili ki claim kita malong here jumi nipidun thapusi chuningri pidopon halapu bite kicham anam tami pharo isi lapen car bulote pharo kithom anam ansi pathik pondo laso along banghini bangathom abang phutame karwasalong chuklem chudam awar saitami pipon popusi than pachini pon rong phar karwas kangpu ponalong denarong town committee chairman Prodip Ingti Lapen Dokmoka Forest Western Range Arranger Harlong Birong Phar Lokso Tokbi Arongasar Babu Tokbi Lapen Ratsai Klembang Puros Tampang Chupen Chenglok Arisang Hotam Chetong Dunsi Kangpu Ponalong RDP Dunpen Hirjumi Pajarpon News Text Report Karbi Anglong News Miss Hawar ke 2025 Aphan Chisik Chidang Pon Bomlo Non Kivangji Ingdeng Thong Kepra Kethom Jonel Karbi Youth Festival 2025 Hawar Kihat Sangti Mili Pathua Klamalo Karbi Student Association Haraghat Head Branch Atuma Hinpen Chapatur Piponsi First Miss Hawar Kihat Karbi Traditional Fashion Show Kachapati Pedoponji Lasi Non Kivangji Niphai Inkoira Troxy Chitia Chiklo Arni Penke Audition Pedoponpo Lapen Grand Finale Ke 30 September 2025 Labang So First Miss Hawar Kehat Karbi Traditional Fashion Show Along Chapate Dun Ning Kehang Abang Pi Kidoan Aphan Labang So Anumber along 8638902207 Lapen 9365056584 A contact along Humrira Contact Ra Humri Igno Join Fee Laki Pharo pho pira amethang amen prap chinpen registration dun ignore winner anong e suri cap lapen first runner up suri troxy lapen second runners up suri pho lapen sponsor atum lake in memorial of late Premola BP Abarim EMKAC wife of Siri Khorsing Ingti, ex-former minister, donated by winner Lapen, second runners-up Abanki, Mrs. Lukhimi Kropi Lapen, first runners-up Abanki, Damian Teron Atum Ahin Pensi, P. Pajarpon Ikpo, media partner Labanki, public news Karbi Anglong Lapen, news fast Karbi Anglong Lapen, Karbi Anglong News, news text report, Karbi Anglong News. Thank you, Sami Lukhimi Kropi. La non nilitum the host ponji event la non Miss JKYF Hawar Kehat audition ki piponji la ke daring ko ya troxy arni la so audition arni kaching thang nang ji address code la ke blue jeans white top la pen heel
lapen a height ta meter te lapen a weight ta nilitum lang ponpe la sinang litum katuka weight tum han an sitame kacepate dia bang pitum han an sitame la da contact number long nakahumi ji phasit chuning ri long karlo Pini lang phera habar ke parlo utor phong lokpet mati ni hang phong lokpet aro ni hang club pen chepator pi ponsi jersey kang pojai mek ke paman pon lason se lang phera habar ke parlo utor phong lokpet ni hang club tum da langdam polote abarim loputa pudami lapen 1969 yoning kansi labangsu ni hang club po am hang pathek pon lupusi pachini pon lapen farukre sirkebra trok kebra sirkeb aning kan pen pining surhinira inkora phong bong pusutami pinang an jutang jubat pathu parong ro loka charli pusutami ke ongdu abang pu bang phiatum munit sutami nang man lo puta nang pachini do da son si pini labang so mai mate jersey kang po mai ajai megalong nangka chetong dun al hisar po man pen utor phong lok pet LP school alo lu than bang amor jyoti soikya utor phong long pet SGB babu be ratsai klembang hemari terang longki be mensing ronghang thari tenjing inti lason si rong saramen pen nangka chetong dun monsing tokbi sing teron biren hansi sarlong terang dhon teron lason silabang so mailong utor phong lok pet arada tum pusitami RDTP dun pen miss sen pen pechun pon lo news text report Karbi Anglong news Tung to phong lok pet jenggerong LP school theno pathuak lamalong ningkan hong je along yang klab men pen ini tung adong we jengrom si ini ladak to phong lok pet ningkan hong je along ini tum lau yang klab apan panong si ini tum pini labang so pindeng mate jersey cangku amai bitik pono lapen ladak ini tum labang so jersey cangku amelong ini tum aluhiaman peng pen dak to phong lok pet school lo than bang sar omor jiti sekia pan chuhang pon pen uthot ini tum long nakitong lontu ladak ini tum kisam jengberong kisam agang buralo sar babu simbe lapen nihan club abarim klembangku sar kolom sing timu lapen ladak ini tum utor phong lok pet amukial sar hemai terang longki be sing teron kado wech tong pet pen si pini tumla nihang club amen pen ke pathu kecepati dun jewa samar pang jersey ingku pon pila labang so nihang club amen pen jersey kang kupon bonta labang so nihang club amhang ke thek lake ningkan tharo krisir keba ningkan thok keba sir keba ningkan pen si mahang pe thek lo lapen halabang su mahang pe thek get pen penangan ladak nihang club long klem bangku kiatum along karbi jutang jubat apam rengnang ji pu matha pon pen penangan karbi sunim sulong aji cepate dun pen mesen anang e cepalong dun pen ini labang so nihang club apam pondun kri nihang club men along tin paceta dun pen ini am ini tu we kini tum stan uthot labang so nihang club pini pen ningkan pharo presir kep ra ningkan thok kep ra sirkep ningkan pen ningkan suihi re ningkan kora pian birangang sedang uthot tong we thormi pini ningkan suihi ni ra ingkora pho pini ani anil tum uthot pereng si ni le bang so ni hang klap phang panong si ke patho samar thon pini ni tum jar si kami ni kompila Died her for SIB a hemalong song trok a song atum chingrum si duar bagri constituency along ta song trok KERUF a song sub branch ki singpon GT ni phai kreser kepani lakhain gore trok duar bagri MEC constituency under died her for SIB a hemalong song trok a song atum chingrum si duar bagri constituency along ta song trok KERUF a song sub branch ki singpon jongpon me Karbi Anglong along ta pinangan hili ke ora song dulo labang song bang pen puthot sorkar atum along cylinder mati ari chirong pon laplo
lasi song do an put hot chingrum to se song trok a song po amhang pathek polo lapen duar bagri constituency along ta song trok a song pinang an akeder atum dosi song trok a song along si cherap chitu dun bomlo lapen non banki duar bagri constituency akeder tumta thek jam re jam asonsi cheman pondetlo lasi non banki duar bagri song trok a song along KERUF Karbi X Revolutionary Farm Asong Sub Branch Bu Seng Pondo. Lasi Chidon Sarpen President Secretary Arputa Chipek Pondo. President Prodip Jarang Aphansi Chidon Sarpen Arpu Pek Pondo Lapen Office PRL Atum Amen Laki. President Prodip Jarang, Vice President Wesley Hanse, General Secretary Jonah Singh Jarang, Assistant Secretary Nihang Inghi, Financial Secretary Ken Singh Ingti, Office Secretary Moses Terang, Publicity Secretary Longjong Timong, Editor Samsung Hanse, Game and Sports Secretary Bobat Ingti, Pencheng Lok, Bang Koisosi, Kederatum Chitong Don Pen, RDP Pon Lapen Ke, Lapu Financial Secretary Ken Singh Ingti Pen Kaninti Pon Ke Nilitum, Majoka Song Lapen Political Party at Amapan Lake Kepasiksa, Dunji Pukali Sitame, Non Song Troka Song along Kerap, Dunji upon Lapen Kitikiding at Malong, Johang Dunji upon Si Labangsu, Song Troka Song upon Kerap Dunji Pusi, Duarbogri Song Trok, Kerap a Song Po Amhang, Patek Pon Chot Pusi, Financial Secretary Ken Singh Tipen, Ningji Pon Lapen Ke, President Prodip Terang Ahin Pen Kaningji Pon Ke, Duarbogri Song Trok, Kerap a Song, Kiseng Pon Ke, Nilitum, Song Trok, Eklaivet, Kido Tekji upon Si Bangsu Duarbogri Song Trok, Kerap a Song Pu, Kiseng Puta, Ningji Pon. News Text Report, Karbi Anglong News. Sini lah sosok truk kira soken untuk data subnas isi kon. Itu aporte deh itu non top ini no. Tapi itu apa lagi kita susah deh ini kena itu aporte itu. Tapi ini tu dah kini ya song tak kiri alam kiri lah no. Itu non kira ini. Sosok ini tu tempo lagi mah kita ini tu sosok ini kan itu. Kita tinggi mah. Kasi asono sa ni itong potong kasi kira pa siya ng city man kasi ito man ano sino na ito na ito na ito ito sa ito daten ito kira pa song product itong di atong dito sorbar na di second so itong di pagka kisuman itong research ke apa sih kalau kita itu kami rasu itu society kami itu kalau dia aktivitas semua kami itu tabin dan kita pun di rasu konsen ini kita ini sekarang ini kami berkali ini kita dan kasih pun. Second All Inter for Ashram Regional Cricket Tournament 2025. Dowan Longri Riso Ejang Chingrom Amai Tumpen Chilangsi Pini Kicheng Si Patupo Pini Langpera Hawar Mini Stadium along Pli Dowan Longri Riso Ejang Chingrom Amai Tumpen Second All Inter for Ashram Regional Cricket Tournament Pini Kicheng Si Arani Pemanpo Pini ni Thoma Parman 19 Lapen Kijuji Lake Inquiry Si 2025 Arnisi Angdung Kitia Jamek Dengpon Popota Nilituma Perang Kiatuma Pan Than nang pachinit lapen pini amai long man kido tharepo mensing terang sarphu pli dowan long ri amai lapen tharepo rup sing ingti sarphu kong pli dowan long ri amai atom pen chitong dun sipini pathua jai mekalong RDP bon lapen maipu gonojit ingti chunbang tononto ingti pli dowan long ri risu ijang chungrong amai atom pensi karlitang sing ingti amen pensi Pini All Inter Ashram Regional Cricket Tournament 2025 Amen Pensi Pini Labangso Tournament People Lapen Kepa Jut Ponji Lakini Phain Kore Isi Chiti Ajikloa Nisi Angdung Kiti Hok Pondo News Text Report Karbi Anglong News Akiro Pipar lo Pini Ladak Tum Labangso second All Inter Fort Ashram Cricket Tournament along ang itu saminang si tong thekapot lasi pini itum labangso tournament labang ke kalitan let us singing ti amen abangso chiki moment pensi tu labangso cricket tournament bang ke bipon lo pini labangso tournament bang itum lukimona tholam long replay do
บางโซลงรีพลีอังบงเป็นตุ่มพลีดวันลงรีรีเสิร์ชจังจิงรูมาเห็นเป็นสิลบางโซทัวร์นาเมนต์มาเป็นตุ่ม organize ปอนด์แล้วสิลบางโซทัวร์นาเมนต์ลงเป็นตุ่มละเมื่อเป็นนิลิทันลงรีพลีแล้วลงรีพลีเป็นสมัยเก็บแรงจีโดแล้วส่วนสิลงรีสิเป็นดอลลาร์มาราเป็นสมัยเก็บแรงจีทีมโดแล้วเป็นเตหินีดวันลงรีแล้วก็จับปลาลังโซเป็นสมัยเป็นอะไรบางโซตัวฟิลลงโซทัวร์นาเมนต์ลงแล้วเลยตุ่มสมัยนั้นสิปฏิดุนปอแล้วส่วนสิSonipur district apen sampai lang litum vangpo lapen dak litum ki doan longri doan hum thong kep do lang litum sampai dak doan pen yang sepati phanwang do team winner bang ke kan lo litum labang so second all inter for the storm labang so cricket tournament long litum winners labang ke 10,000 plus trophy lapen runners up bang ke 7,000 plus trophy litum labang so tournament long 18 team sitong kon lo litum pura la astrom pliang kang pen hedi litum la astrom plia doan bang ke isia along ri long si hum thong kep do la son son se ka pre ka astrom men do asla bang so team mang litum 18 team pang chitong kon lo ko bi bo se la so ja me ban li tum bi pon ang ko len te la cricket ba thu ba litum la bang so ajai me ke bi pon ang ko ke la lo ni non akai din mate anu tin same ke pathu hin na ke pathu phan ko eo ka plan same ke mission na jok sin litum tame ansu se tum lukimona dhorama ri soi jang atum same ka pen litum tame ke pathu hin ansu se ke prang thekji phangsi la bang so tournament bang litum organize pon lo Niritum hedi labang so sport another hina tu bang hedi niritum pli doan long ripen ke cheng system niritum indeng system niritum disobai pathok lam long patu pon lo nona bang ke indeng ni labang cricket tournament la niritum peneng bang ke unida sistem muneng bang ke niritum ka sport mate football tournament samin tum ka organize panji panchi sik sedang pon lo je morning sing niritum labang so aja me bang ke niritum ansang kan bang sami patu pon bompo ason se football tami patu pon lo cricket tami patu pon je panji tum chisik pon no namat ke pini bang ke bolong ko ma ji lo sabe morning sing kan bang ko na si ki bi pon ji son niritum labang so longri plido matidi la sin niritum bang ke peneng bang ke plido wan longri mati longri fort astrom pen bang situm organize pon lo ke bang jilang apor samin niritum la difu ke la bolong ko ma ji ang kang lom si ke pat labang so tournament muneng same organize pon je phanitum chisik ko ya niritum labang so cricket tournament ka organize mati la niritum plido wan longri riso jang ching rumamai pulo niritum headquarters same tak rong nogor lo niritum office same niritum bang ke president lo pen pu abang ke anglimen Dilimen mang ke thari gonojit ingti ni bang ke mai pulo president lo pen pualang li bang ke secretary lo mate thari tonontu ingti